This is Matthew chapter 6. Siqale verse 8. Namasaqala verse 7 okahle. Kodwa nanithandazayo lingalibali ukukhuluma amagama lamanyenti lamasholozi njengebetive labacabanga ukuthi batawuvakala ngokukhuluma kwabo lokunyenti. Lingabalingisi-ke ngobe uNkulunkulu uyihlo ukwathi ukuqala lenikudzingayo nine ningakakuceli. Cela usibambe lapho uphindzelele lithi kepha uNkulunkulu. It's the same phrase. Ngobe uNkulunkulu uyihlo ukwathi ukuqala lenikudzingayo nine ningakakuceli. Qhubekani. Nanithandazayo nibothi Babe wethu losezulwini alingcweliswe ibito lakho, umbuso wakho awude, inthando yakho ayentiwe emhlabeni njengoba yentiwa ezulwini. Siphe lamuhla ukudla kwethu njengasemalangeni onke, sithethelele entoloteni njengoba nathi sibathethelela labasonayo. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usisinzise kulokubi njengoba umbuso wakho nemandla nebukhosi ngobe umbuso wakho nemandla nebukhosi uze kube phakade. Amen. Amen. Ngicela nje ngalesikhono ukukhuluma ngalomthandazo wonke. But ngifisa ukungenisa kule contest yawo. Lokuthi ubabe wakho noma babe wena losezulwini uyakwadi lokucelako lokuthinako usengakusho wena. Ngaleso sizathu uthi Jesu ungadifananisi nalalabanye ngoba bona labalabanye uNkulunkulu ngokwendalo lokuthi nabo they are part of creation. But wena nyalo sekwehlukile iloko lomqondo la abeyuletha nabafundi. Ngiko masofika ngale ku chapter 5 uthi nineke senikukhanya kweswe nesibani lesibekwe etulo sikhanyisela wonke umuntu. Uyendlula uthi ke nine nesawoti wale live. If life is sortless and no meaning, but nyalo nine you are going to give meaning kule live lelexwalonakele. Ngiko ke sibadzinga labantu lakhuluma ngabo Jesu athi kepha ke nine anisengathandazi njengalaba kepha nine ndawuthandaza nithi uNkulunkulu our Father. Le gama lelikuthi our Father likhuluma ngemuntu lone natural responsibility to you. Hayi ngehlonipho nje kuphela kepha lo muntu lona ufanele ukuthi intilo letinyenti letiqondzene nawe adadi. Uma angadadi kusho he has lost the fatherhood yakho. Actually ifather yakhe ilimitwa ukuthi yena akade ngebantwana bakhe. uNkulunkulu ke uthi ke lapha ungibabe uJesu utshela labafundi ukuthi lo uNkulunkulu lona sewungibabe wena. Lo mqondo lona wawungekho ku-Old Testament. Kungako abantu abanyenti uNkulunkulu babe manje njengeNgqulunkulu leshaya emaphiko. Bamade njengaNkulunkulu umdali wezulu nemhlaba. Kepha bangade ngekusonzela kuye with a heart elongekako ukuthi ibe close kuFather wabo. Kungako ke ngisike lamuhla awathandaza yena ngizana uJesu ufundisa abafundi bakhe uthi angothandaza nithi ngane ukuthi banglabanyenti bacabanga ukuthi prayer is a perfect saying. Kuba nemagama lamahle lowasebenzisako baze basho ukuthi
uyakwati kwabeka. It is not an issue of eloquence, but it's an issue of expressing your own heart kuNkulunkulu. Kuleyo nhliziyo yakho loyishoko ngiyo uNkulunkulu lafuna kuyiva. In fact, we are not praying to each other. Asithandazi ukuthi ungive, kepha ngithandazela ukuthi uNkulunkulu angive. So akusiwe emagama lamnanzi lavuka nguwena mqoka, kepha ukuthi uNkulunkulu uyangiva yini lokule ngishoko. Ngisho ngoba sigcina sesifunze umthandazo wasesontweni. Yise wenkosi yethu Jesu Kristu, yebo ke sowukuthandaza le bishopic prayer. Ukhuluma uthi yise wenkosi yethu Jesu Kristu, wena mpapha uthandaze kanjalo ngothandazela wena. Yini ungathi wena ufuna le peace prayer? Kanti impilweni wena ngabe usho lokho lokusenhlitweni yakho. Uma udzinga inhlithiyo yakho imbonga uNkulunkulu, mbonge uNkulunkulu. Uma inhlithiyo yakho ithi kunetidzingo lothandazelako, kufanele ukuthi ukusho lokho. Mhlawumbe umuntu akaliqondzise nala. Ngiyakubona lena nivama kuyenta nisukumela bese nethi asithandazele, sicela make simelana asithandazele. Athatha umbhobho make simelana. Ebese uyaqala ukuthandaza. Efathandaza lo. Nalo uyathandaza. This is not a competition prayer le. Sisithe make simelana akasithandazela asikasho wena. Ukube befanele sithanda befanele sithi asithandaze sonke, but kwanyalo besithe make bani. Ngilomthandazo kufanele ukuthi kube neorder ebandleni ngoba la khona sisho ukuthi simake simelane lead us emthandazweni thina silandzele wena ngoba we are praying on our behalf, but nyalo thina sesikompita nabani. Isizungu umama simeke simelane uma athandaza vele umoya kaNkulunkulu utasiphakamisa lapha, but the truth is make simelane uyasinida emthandazweni. Asenge ngibude ngiqiniso. Mhlawumbe bengibuda ngale. Do you know uyewuve yini uma umuntu akuwelcome ngemthandazo kodwa moya ingcwele bakutshela ukuthi umthandazo la befanele acele nani abantu. Hayi. Nenkuve lo muntu lo niyangwelcome ngemthandazo. Ngawuthandaza ngoba vele sotshelile libandla, but I definitely know akusibe befathathandaza. Kungako kumqoka nawe la uthothela umuntu usakathandaza. Moya kaNkulunkulu utawumusho umuntu awulida umthandazo. But the question, are you obedient enough ukhomba yena noma ufuna welcome mina ngemthandazo? Yabona ukhuluma abantu sengathi make ngagcina. Aso siyacela usale sosithandazela. Make kaze samgcina ute lapha naye usindwa inkinga lanathi utothulule enkosini. Wena ke siyangicela sifole ngomthandazo. Lolu wethinga ukuthi umthandazele ngoba la moya ingcwele uthinde kuwe umthandazele. So ke lasikhuluma ukuthi uma sithandaza asifuneni insando yaNkulunkulu. Ngoba lensando yaNkulunkulu iyawusipholela konke lokuqiniso. Uthe Jesu ungahlupheki, already umthandazo lokufanele uthandaze sengiyawadi mina izimo takho. Cela siqhubeke la. Uphilo mkhuzela nkosi yami. Number 7. Kodwa nanithandazayo ningalibali ukukhuluma emagama lamanyenti langasho lutho. Lethi ningalibali ukukhuluma emagama ebafarisi langanjani langasho lutho. Emagama ebafarisi langasho lutho ngemagama lamnanzi lakhombisa knowledge. Leyo knowledge leyo lesinayo akusiwe baba nkulu umthandazo, but uNkulunkulu ufuna inhlitiyo lethulula njengahana aphendule leyo nhlitiyo leyo. Uyendlula ke uthi lawo magama lawo uthi the babbling words, lekusho ukuthi lawo magama lawo anako lokufuna ukuthi
nithini asengibekise ngenamzana ingoma sihlabela wayehlatshwa njengemfana asangeze wakhontwana ngitsenzane lapho kuphi la ngitsenza khona ngitsenza your dedication to God but iproblem lenye kuthi ngedayele kuthi khona la ngitsenza khona bese ngiyanifa lithi haleluya kwakhiwa kwaba i-tradition is when it lose the meaning ngoba uNkulunkulu unawo le plan ofuna kuthini lise iBhayibheli asithandaze bese sithi lapha ugcina ukuthi our Father who knows everything aqhubeke lapha ngicela verse 9 nanithandazayo nibothi babe wethu losezulwini alindweliswe libito lakho lithi babe wethu osezulwini lithatha uNkulunkulu likusonzela khona ngithi ake ngene kule contest ukuthi labantu bakaIsrael kuze kuthiwa abathi babe wabo losezulwini likhuluma ngaNkulunkulu lithi alingcwelise igama lakho lo nkulunkulu labakhuluma ngaye has never been known with names ude nkulunkulu ligama onke lamagama akhe atiwa bani labawathole ebudlelwaneni babo naNkulunkulu nabambona uNkulunkulu angavula emanti alwa netibitabo sebathi uJehova Jireh uNkulunkulu lo latibithethu abamade uNkulunkulu abamfunza khona nabahamba ehlane bambone uNkulunkulu aprovider ahlangabetana nezimo tabo bese bayamusho ukuthi uNkulunkulu lo hlangabetana nezimo tabo is God the provider. God has never given a name but his deeds niyo laniketa yena izimo takho sithi ke budlelwane bakho usonzelana kwakho kumathi kwakho uNkulunkulu kunetino lotawumathi ngato uze umushe ukuthi uNkulunkulu ngubani bambita ukuthi umathi lokuqhamuka elapha enanzene ekurelationship nibo athi Johane athi ke ngale Jobe etayilana naye uma wetayilana naye you are making your life to be in partnership with him uthi ke lokho ke uthakwenta ukuthi khambe kahle konke ngoba lo nkulunkulu ngeke athi crosser lwandle lolibopha sale ngeshe ngeke uNkulunkulu akhambe sehlane angaprovide ngeke uNkulunkulu akuhlangabezane athi hamba uthole iKenani ulithathe libe level lakho yebo angedluli yena angene nawe khona kungakho ke la sithi lo nkulunkulu lona lo mbabe uthawuthandaza kuye ukuthi baba wethu sezulwini ukhuluma ngababe wakho lofungile wathi I will never leave you I will never forsake you ngoba wena sawunkulunkulu lo mbabe wakho uthi ke lapha nakhuluma naIsrael uthi ni wena Jacob awusesiye Jacob ke futhi abantu Israel a peace with God now ufunza the next line uthi ke umbuso wakho awude ngoba lo mbuso kufanele ube nema-princes nama-prince lapha kuwo labo ke labashelisha embusweni waNkulunkulu lapho yibo bethi wehluka wasofundisa laba bodwa ukuthi anibothandazanithi umthandazo bazalwane uthanda amandla awo alapha ebudlelwaneni bakho nalo uNkulunkulu uthandaza cela ukuthi utshele usenzeleni kwakho lo emandla emthandazo wakho alapha ebudlelwaneni bakho lonabo ngaNkulunkulu wakho the strength of your prayer lies on your relationship with God awukhulumi into wayifa kepha uya expressing that relationship lonayo naNkulunkulu akunenzaba kusibengana but emandla awo alapha ebudlelwaneni bakho
if bekungalunga budlelwane bakho kungabikho lokwethiyako lokho you are a powerful person ngoba uNkulunkulu uma apartnershe nawe ngeke kube khona lokuyamelana nawe endleleni yonke. This is a promise uNkulunkulu anikeza abaIsrayeli. Uthi ke noma lapha lihlangana nema-giant leKenani igcwele tivi, but you will possess the land ngoba uNkulunkulu uma usapartnershe naye akunendzaba ukuthi kunenanza kunelikhwaga lapha eKenani kodwa uyalidla live leli. Ngikho ke lesi iBhayibheli boKenani boKaleb na Joshua balidla lelive kepha the generation leyaphuma eGibhithe yona ayizange ingene. Question why? Laba babona emandla kaNkulunkulu avula lwandle lwebofu baze bahlabelela bathi hashi leyo yahlatshelelwa kungangenwe eKenani. iBhayibheli lithi kepha eKenani kwangena abangaki? Kwangena Joshua naKaleb. Mose kwayena akangenanga khona, but wayenda ifewelo wabanikeza usabangene kanjani. Waphinzwa wabatshela what is going to keep you and own the land is obedience. Uthi nanyamlalela nalokumlalela uNkulunkulu niyawulisha lelive. Kepha uma niyohluleka kumlalela nibe njengalelive lelive lami yakunicitha kusho uNkulunkulu. Do you know ukuthi every promises uNkulunkulu akunikeze tona akusiye sathane lokho just eceleni kwakho. Akusiwe emadimoni baba aseKenani labachitha i-disobedience yabo ngoba uNkulunkulu wanted to be sure ukuthi bayithola leKenani. Aphinza wanted to be sure ukuthi they are protected. Kepha uthi uma nine decide ungalaleli libe njengaletinye tive unehamba lapho. That means your protection itsatshulwa nguwe ngengamlaleli uNkulunkulu. Kuvikeleka kwakho kutsatshulwa ngubani? iBhayibheli yasitshela lesi sathane uyabhodla ngaphandle njengani. Kepha ngeke akhone ukukhipha la ngekhathi. Kepha uma udecide wena uphuma la ngekhathi uphuma uyebuya. Umusho lokhona la enamzana ku baprofeti uvama ukuthi usinze send you to Babylon. Noma lesethembiso lelive la uNkulunkulu belikhona uthi kepha tiyonode dinithwalile tamisa kuphi. Denmise Babylon. Umuntu, the seed of your suffering lies on your sins. If ufuna ukuhlanyela impilo yakho ihlupheke, gcina le ntono takho ibe ihlanyelo ihlupheka kwakho. But uma ufuna ukulalela nekulalela utawumuva Jesu kunamzana athi uzani kimi nanonke elikhatheleyo ensindo wabo ndaphumula. Ngoba uyakwazi David ukuthi uNkulunkulu mina ngimthakathaka wena uNkulunkulu nemandla. Uthi ke uyakwazi konke lo uNkulunkulu ungcono kimi ukuthi ngifanele ngiwele kuwe ndakuwele sanje kusemuntu. Insinziso yethu bazalwane lies on our understanding ukuthi we are not perfect but God is perfect enough ukuconfessa tono tethu lasehluleke khona. But uma sitendisa sengathi kude lokwentekile hayi sitawujoyina iklabhu yabane Ananias naSafira. Leyathi iklabhu yafana Ananias naSafira lebusiseke kakhulu yazethembisa uNkulunkulu ukuthi Nkosi noma ngabe kubidane ndakhonda mina ndakwethembeka kuwe. Nyalo
njengoba selishilo livi lakho ngiyawuthengisa lonke ifama imali yakhona ndayiletha yonke kuwe. But nasebayithengisile seyifikile esandleni sakhe Ananiya nabani naSafira. Lesi iBhayibheli wathi iBhayibheli lesi Ananiya naSafira wase decide ukuthi bahlephuke bangasayimikisi. Empela the decision was a sign of unfaithfulness to their confession. Lokungethembeki kwabo kwaphinda ukuthi bona kube nibo lababuyisa inqalekiso kuphi endlini yabo ngoba basaconfessa ngizama kwasikhathi mhlanga akangitshela ukuthi siphuma before ngabe ngibona abantu ngasibaba uncertainty sengiyabona ngaseqhubekazi lithi lesono sabo ukuthi uNkulunkulu benire-right yekudecide ukuthi ninehlephuke but nidecide qhambe manga phambi kaNkulunkulu kaMoya Ngcwele ngaleso sizathu make ngathi inyawo temeni wakho baba yakomgcwala empeleni you have brought chaos empilweni yakho akusiso sathane kepha nguwe kuvumela sathane entenjani ukuthi akuconfessise dino lwathi kahle ukuthi it wrong sin that you have allowed to control your life. Ngiso lisetsa ini sikaleliso khayeni uthona sona semnyama wakho uma uzumela singena ngekhathi you don't have a control but usene control kusivale singangeni khayeni wasivulela emva kwaloko wabulala umnakalo. So umthandazo wethu uthi our Father who's in heaven alibonga Nkosi igama lakho uthi ke umbuso wakho mawuswe but nensando yakho yethu njani mayentiwe empilweni yakho. Ngakho fanele kuphele kwami to surrender all and surrender to the will of God. La empilweni yakhe uNkulunkulu lithi ke insando yakhe yihle kusenenzando yethu ngoba ayisihambisi la sithandza khona ayisihambisi sesikhathi nalapha la sihambe khona idolo. Kunemfana lokuthiwa Jafet lo hamba uthiwa kwadalwa engwahla but uNkulunkulu abelihlelo naye lo lihlelo abenalo adaleke kabi banakabo bamxosha but bebengeke bamxosha what God is invested on him ngoba lobo akontrolwa simo ukuthi uthandwa ngubani noma uthandwa ngubani but asalena they did not know ukuthi le rejection lena lenaye indlela yokumphakamisa ngalapha abetakwemukela ifamily but lela yekhona ufanele ukuthi abuye asangetulu nje kwefamily amukele live this came back as a command ngoba abalesimo asabengcene sithi umuntu lodzingekako la sidinga ecommanda walephi yakaIsrael. Ngakho kufanele ukuthi simlanze siyefa ngoba your gift and your ministry is opening doors for you. Kwethembeka kwakho naNkulunkulu ngiko lokuphakamisako lokuvula umnyango wakho awusiko lokulongiko ngoba naku mhlawumbe kufuna kuphela kepha uNkulunkulu uma kukhona lakubekile enhlitweni yakho ngiko lokuphakamisa kuphela wena uma utawufunza uthi thoba. It's not every problem leba khona empilweni yakho ekuyidestroy but lenye is a training for a greater assignment. Uma wehlulekile kulokuncane lokubekwe esandleni sakho never think the other thing lenkulu uNkulunkulu atayibeka kuwe. Inkosi kusisi inzalo kaNkulunkulu ifuna abantu labayilalela labavumela basarende impilo yabo enzalweni yaNkulunkulu bese benza inkosi ikhona impilo yabo ngeke uNkulunkulu ekhole ehlupheke futhi uNkulunkulu ngeke akholele lathi awusala khona ngaphandle ngiko athi ke I will be with you
that is sithi ingcebo yabantu abakholwayo lokuthi uma athi yena inzalo yakhe ayilangiyende kusho ukuthi komele ngawukwenda yena udaba involve uma involve akubonakaleli mina bonakalela thina naye. His presence is my strength and success. Tell us it,